بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. گلی برا آنا لوی داره لبر سر وان شهید خو که ام خبر ددن یاجی اماتنن زیارتی وان ام جحال خو فدید کن گلی برا لو روان بدلکی دایه وان فدکاری کی کریه ما تشتکی نکری گلی برا دو حضور وان دا ام فدید کن بسکنن گلی برا ام محتاج وانن ام محتاج شفاعت وانن وان او سوزه که خدای تعالی وان بو خدای تعالی را سوز دابون سوزه خو بجیهانی گلی برا آیت که دهاتن خواره اوان آیت هانه یکو یکو بجیهانین خصن حیات آخو چوک خدای تعالی دبی جمؤمنه دبیجه هنک میرخاص هنن دبیجه او سوزا کو بر رب خورا دایی سوزا خو بجیهانین وان برای ما وی سوزا خو بجیهانین گلی برا اما هیویا ما چیه ام جی دبین ام دبیجن ام جی لپی وانن ام لپی ریا وانن آویا دل ما خوش دکه کیفا ما خوش دکه آیات اكو ماخوان رب عالم اجمرا وهذا بيجلي برا خدا دخواز تسلية ما بخين استعيذ بالله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم خدا دبي من مال مؤمنا جوان كريه من جان مؤمنا جي جوان كريه لهم بروي مجند دايوان يكي كو ببيج از مؤمنم جلي برا مال خوي فروتي خدا جان خوی فروتی خدا تشکی وی تونه نه مالی وی هی نه جانی وی هی گره لبر نکوه نه لبر مال خو بکوه نه لبر جان خو بکوه اگر که صادق به اگر که او مؤمنه که خدا گوتی جوان به لازم بر مال و جان خو نکوه چونکی مال و جان نیویه مؤمن به وی مال و جان خود ریا خدای تعالی دا خدمت دکه خبات دکه و حربه دکه دکجه و تی کشتن دریا خدای تعالی دا شهید دب گلی برا دزانن مکافات آوا چیه خیرا شهادت چی گلی برا آیت کی قرآنه گلی برا سر فضلا شهید دخوازم ببیجم شهید د جنت دا گلی برا وقتا وی کیف و وی ذوقی دکن جه تمام نعمت جنت وقتا استفاده دکن دبی خوازی که وان مجاهد برای ما
هەڤالێ داوامە خۆزگا وانجی زانی بوونە ئەم دچ حالی دانن ji boyê ku di mücadela xwe da sisî nekirana ji bona ku netirfiyana ji bona ku xuşûn da nedana dibe xwezîka yek hebûna ji me re behsa halê me ji wan Müslümanê dunyayê ra bikirana. Xwedayê Teala dibêje ene ubelliğuhum ankum ez ê dişûna we da ji wan ra bibêjim. û ayet Xwedayê Teala nazil dike dibe wanê ku diriya me da şehîd dikevin ji wan ra nebêjin mirî ewana saxin dixwin ve dixwin ji teamê nimetê cennetê. Şehîdî gelî bira şerefik mertebek ki wallahi Xwedayê Teala naxin nesîbê her kesî. İnsanekî weka şehîda ne jî heyata xwe li ser rûyê erdê nedomîne ne bi teblîğvan ne bi dawetvan bi heyata xwe bi jiyana xwe Rabbê alemê şehadetê zû bi zû nesîbî wî nake. Resulê Xweda aleyhisselam bi xwe aşiqê şehadetê bûye. Şehîdî xweziya 124,000 pêxemberî bûye. Dawa me dawa 124,000 pêxemberî gelî bira. Me neyişt ew ala Resulê Xweda ew sancaqa Resulê Xweda li erdê bikeve. Di esra Xweda me jî weka wan birayê xwe weka sehabiya gelî bira em ketin wê rê me wê mücadelê kir. Ew tiştê ku ha serê sehabiya di salê nodî de ha serê me jî gelî bira. Tiştê ku îro birayê menê ku li Filistînê li Gazeyê dibîne wallahi birayê menê Hezexê jî dîtinin. Wallahi birayê menê Misêbînê jî dîtinin. Birayê menê Cizîrê jî dîtinin. Birayê menê Şirnaqê jî dîtinin. Kurdistanê tevî dîtinin gelî bira. Gelî bira bêşek û bêşve ev riya riya Resûlullahê. Ev karwana karwanê Bedrê ye. Ev karwana karwanê Uhudê ye. Xuşkê me, diyê me nekê min ji me. Di pêşiya me danin. Elhamdülillah. Em serbilindin. Em rûspînin. Îro jî Yasînê me henin. Turanê me henin. Riyadê me henin. Hesenê me henin gelî bira. Em serbilindin. Ya Rabbi tu me bikî ji wan kesê hanê ku dawa wan dimeşînî ya Rabbi. Ya Rabbi tu me bikî ji wan kesê ku riya wan dimeşînin ya Rabbi. Tu me bikî ji wan însanê ku ji fikra xwe ji daw û doza xwe sis nabin xuşûn da nadin ya Rabbi. Wan çawa xanî li ser me xira kir tu xaniyê wan jî ser wan xira bikî ya Rabbi. Bi hurmeta ismê xwe nê Zuntiqam, bi hurmeta ismê xwe nê Qehhar, bi hurmeta ismê xwe nê Cebbar bikî ya Rabbi. Tu İsraîl ser rûyê erdê bidî rakirinê ya Rabbi. Tu ji xerîta dunyayê wa bidî sîlkirinê ya Rabbi. Ve Yasîn ji ruhê şehîdê İslam û Qur'anê ra xusûsî ji ruhê şehîdê ku em li ber serê wanin. El Fatiha.